Limba no oras yumanen papagayam, itarogun daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakitak da iruwin kan bubot nga inukod da jinwang mau. Apay inlakom kadakwada. Uwan tatang. Ada pa kasapula ko na iti kwarta. Amo ka niti asawam nga inlakom tinwang mau. Kwa tatang. Saan? Diyak pa imbagakin ko na. Imbagam ko mangay muna sakbay nagdesisyon ka. Agam agure ka. Anya amin ay ti pakasapula iti kwarta. Kwa, tatang. Ada ka didakkel nga utang mau, asaan nga amo ti asawam, ket isaw ti bayadam. Awan. Awan tatang. Anya nga raw ti pakasapula iti kwarta. Ada kumagatang. Anya ya ti gatangam, tapengin lakom pa yung kakaiso na pagar-aradom. Ibagak tatang. Angam pangasyo. Diyo ibagbaga kadananang kan ni Amera. Sige. No, anya man ay takayat mo agatangan. Dua tala nga makamaw. Ala, ibagam nga roday. Paltog ti gatang tatang. Anya, paltaw. Uwan tatang. Tapno adamat pang dipinsa tayo iti bagbagi tayo. No adaman na nagpanggap kada tayo iti sana na sayaat. Gapo kaday iti panang paturungken kaniburog ide iti paltaw. Daytat in nakapanunutam gumatang mo't iti paltaw. Uwan tatang. Narigat no buning lahang ti sarsarang tayo. No kasdeng adamayat mangdangran kada tayo. Maawatan ka barok. Ang kasano nga rod ama ilimod mo iti asawam nga awanan dyan nuwang mau. Day tangarod ti problema kita, tatang. Diyak pa'y ammo ti solusyon na. Kastaw. Tapno makalusot ka iti asawam, isuro ka iti aramidam. Ang agore ka man. Anak ko man di pagilimudam. Sakit din, ti mangkonsintikan ka. Kwa, tatang. Maawatan da ko ma. Para iti siguridad tayo amin ngagkakadwa dyan gatangi kapaltog. Sa bagay. Sige. Anayon, ti pan nakaawat ko ken ka, barok. Anya nga rin tinapanuno ti solusyon ti problema, tatang? Anday patarakin ko ano ang kaniguyo. Katangay maumaan nan, sikan ti mangala. Kat iso ti pagparangam anwang mau. Anya? Walang malasin ni Amira dyan wang mi, tatang. Tapos ara iso ti mapan mangiwayway. No, kasday adyak na sango. Ibagam tulatan ngayon sukat mo kada iruwin kan bubaw. Kasano no agdamag to kada iruwin kin bubaw. Di pa ikot mabuking ako. Saktaon ti makamo amang tulag kada kwada. No, saan ka mabuking? Ano? Agyaman ak tatang. Uray may sa ti katugangak no kas kada kayo ti kinasayaat na. Saan na ko napatiray ukan. Talaga mo't siyakla ang ti katugangam. Nataykot nga rudan na di asawak. Malaksid lang. No, dapay nalimon sa bali ang katugangam. Awan tatang. Amuyo mo't at ilang anak yun. Ayat Sakti makalaban mo. No, mga alakay ti kadua di anak ka. Patay ka, mga sino ka man nga umayang basak-basak dito eh. Sakmat. Sigurado, anatay itanday jay ang nagkarasakas, senyorita. Asit kanta, barong ka. Siyak pa'y lang ti umasidag, senyorita. Tamang ano, maisagmak kayaw. Sige, asit gam nga rodan ti pinaltugan ta. Uwan, senyorita. Ikasaklat ta ti baltog ko. Aganad ka, barong ka. Sigurado, anatay itan ti pinaltugan mi. Wak nitak ti kasamakan. Barong, anya ti pinaltugan ta? Jackpot,
senyorita. Ha? Saan akabusor? Wenno tulisan tinapaday ta. No dikat may nga alingo. Anya? Alingo, ti pinaltugan ta. Wan, senyorita. Adi tao. Naudatalan, senyorita. Naimas nga taday ta? Para kanya kat naimas ng dagiti ordinaryo a baboy, senyorita. Sige, yawit ta nga rod. Kat partyam, tara manaktuman no talaga na imas ako nam. Wan, senyorita. Apay nga tadi mo la sumangputan ni Miguel. At dapay lang nga tayo taltalo. Amira, Itatang. kas nadapas-paso nga daw. Wano, amom ka daw nga umayak. Kat siyak ti pas-paso nga daw. Ay, sana da kayo tipaspasungadak, tatang. Ni Miguel. Anya, awan pa ni Miguel? Awan pa'y nga rod. Aldawan ngam di matla sumangputan. Diyak ka mo no may mangal daw. Di la ka din nakita iti talon? Sana mabalin nga ibagak tinapanan na. Oh, tatang, kita andak matlatan. Amangan na naranaan yung ti asawa kiti talon. Ay, saan anak ka? Awan mo di nagabayan mi atalon. Ay, napnapanan na nga tan. Sumangpet tulat ta. Amo na mo ti pagawidan na. Saan mo't nga ubing amayaw awan pailaan. Uwan matkit di Ngam anya ti amok. No nasantil mo kit di mo to nakaskin ni Puyong, idinapan ng ruot. Yak mamatay nasantil mo idinipuyaw. Anya nga ron ti pamati ho, tatang. Idin to ta, intultul nagdapay idi balaydan. Ada siguro number 2 na Ha? Ngam gapot na masukalan idin. Imbaga na mo na nasantil mo. Ay, ad-adan adjakpat yan nga adda babae ni Puyong, tatang. Nasingpot mo tayo tao Saan lamang ununi? Kun may sapay, saan mo ta naka-sputing idi imbagada na santil mo? Sana ya. Saan, tatang? Nakakamisita laeng idi. Kun naka-short pant laeng iti rot-rot. Iso nga adayo ti ibagbagada nga adda number 2 ni Puyong. Sa bagay, ay ayatin na unay ti asawa na. Akasmart iti panagayat ka ni Miguel. Napanangataan ni Burog. Tapay nga awan da payaging gaita. Oh, Agripina. Itay pa'y aboy-boyaan ka. Pag nakasla di makanakapusa. Anyat mapaspasamak yung kaya. Bueno, nasakit ikan mo. He! No nasakit ko matityan ko, sa anak ko man apag na. Abay nga ro saan ka makatal na. Daburog, kanti anak ta. Isuda ti paspasong adak. Itay pa'y labigat arimwarda. Ngam aging ka ita, di damat la sumangpatan. Di mo ba kadanagan nida? Sumangpet dan dulata. Amom ka di ti ayanda, Placido? Aqua? Sumpat ka. Amom ka di, tinapanan daburog, kanti anak ta. Chan! Adat! Ibagap, no jak madandanagan. Mapo, napanday di bantay. Anya tinapanday no bra ijay, Placido. Jak kayat nga agulbod ka. Tano agulbod ka kat adadakas ama pasamak iti anak ta. Sikat ti pabasulag. Wani baga ako napandanag sursurong ang paltog. Oh, anya pa'y? Sinvergwensa. Intuloy na latta ti agensayo nga uray saan ko akayat. Tay ko na kon, pagsayatan na, no amo na ti agigamit ti paltog, Agripina. Maulit laang ti panakadisgrasya ti anak ta. Sikat ti pabasulag, Placido. Pabasulin nak no natay kan. Santo mapasama kita. Tamasursuruan mo na na ibag ti anak ta pumaltog. Iswandi ka madalakan. Adad po biyak iti anak ta. Iso akasla saan kun akayat nga asitgan no makitak nga daigam na apaltog. Nervyo sa kalaunay. Good. Niran-ran na lang matanatamaan ka, Agripina. Kanagyaman ka ta si bibiyang kamay. Basta mabutengak ang makakita nga adda paltog ni Chloe. Mapan ka iti ayanda. Tamangan no adda manandakas ang napagtenda. Sige, Luis. Ano dimdang? Agure ka.
Isudan samat tanda kiti dimtang. Anya kiti pa nagkitam Di mo mabigbig tilugan da. Anya dyan binagkat ni Burong nga imbaba, itilugan da. Kaslamat kalding nga saraan. Aham ko. Umay ka, Agripina. Sabatin tayo na. Pabitlay! Sagsagpit ko lang iti balay. Andan umaya sa nga ilay. Naimbaga malam niya, tatang. Miguel, si Kaman kayang baraw. Sige, sumarag ka. Dito nagtipagsaritaan ka. Agyaman ak, tatang. Saan ka kadipay ang nag-awid iti balayaw? Saan pa'y, tatang? Dito'y balayo tinagdiretsuak. Itay nakisinara ka kiti lalaki nga mawawag kanya. Kahit kumusta ti pan nakisinarak mo, iti manglaklako ken kay ti paltaw. Talagang adapaltog da dyan lalaki, tatang. Kat ginatang kon. Anya, adakin kan. Uwan, tatang. Kaya tiyo makita. Alaman, irwar mo man ta, kilatisen ta na imbag, no? Saan mo't laki kitong na itapaltaw? Sana pulos, tatang. Mabit lang terwar ko, Atoy, tatang. Oh, Ha, kalibre ko rin taysin ko man. Stainless pie. napintas. Saan ka di, tatang? Agputok mo lang ata. Dahil tatisaan ko pa nga mo, tatang. Tadyak mo't pa'y inpada sa pinaputok dahito apalto. Umay ka, mapanta iti amok a lugar anatalged apang ipadasam iti dahito apaltaw. Intun malumlatan, tatang. Ang mga numadandanagan unay itan ti asawa. Ewan kayam, itay pa yung madandanagan nagkapuwa ki di balayaw. Sigsigaan na ka. O sige, inakaro din, tatang. Agsubliak to nintun malam. Tapadasan tantuman paputokin da ito. Yawar ka man, anda pa'y damagag. Anyari ta? Manungay ti pinanggatang mo iti dayta. Imanay mo't laang tinaglakwam itinwang mo. Uwan, tatang. Kun ada pa'y basit sobrana para bugom. Ay, nagsayatag. No, awan utang mo. Isulang ti kayat ko adamagan. Sige, agawid kan baraw. Placido. Naimas nga tamat, di parpartyan ni Burong nga aling. Narimas, Agripina. Numaramanam lang diya kamo no di mon berberukan. Saan nga taan na alsam ti karnina? Tabo nga ti kay o ti kankanan akan rurot. Anya na siya pa nagpampanunod mo. Anya kita karni analsemen. Kaslawan ang mapulos, Agripina. Inton maminsan. Diyak kayatan nga ijabantay ti paginsaywan ti anak ta. Tapay. Salsalwadan tayo dayjay a lugar. Tama develop to nga eco park. Sa kalpasan na, paltugan dalatan dagiti makita da bumaba nga atap nga animal. Madi, Placido. Imbaga kon kaniborog. Asan danton na mapmapan ni diay. Kansandang agpaltog kadagiti atap nga ayop. Nasaya at no kasta. Aywan gayam. Kaanon tumat amarugyan ti panakadevelop dayjay a lugar. Apaman na malpas, dagiti mapatpatak dira pagkadalan. Isonto ti may saruno. Sakbay nga dasaran kay ti pangaldaw mo. Mabalin, ibaga mga umuna no sa dino tinagkapuang Miguel. Uray saan na kun nga idasaran. Itay pa yan ang aldawa. Sa dino tinangaldawam? Ano, adamatan babae, kat nagkapangan kayo. Unay kamutten. Ang mamasiksika lang ti babae iti biyag ko. Sakit din kasta ti saom. Amok aya, no damat nakasulisugam ditan. Awan, Amira. Tasiksika lang ti babae ngay ayat. Nyat amok, nagkapam nga rod. Kan, apay ako namanangan kan. Ipagaklatan ka na paano kung kidaya. Oh, di ka makasao, naggapuam ko na. Kwa, inlagip man dabit sang tay inada. Iso tinapan ko nakipanganan. Agpaisaw. Wen, uray ka damagan. Sapa na kumatasaan. Day takot ti pagdadadaela kiti orasan. Nakaad-adayo di ayanda.
Sa ibaga ng tupay kit di, ngayon nakmat isapol tingiwat ko, kasgan ka. No kasta, mamati kamot lang itimbaga ka na pa na. Anya pa yung ay, mamatak na tan Di nakman ka taul-ulbudan. Ay, Diyos ko. Sige, tinakagidasaran. Pakawanan ako mapo. No nagulbud ako niti asawa. Anya. Naimas matgayam ti karnit alingo. Nananam, sana makasuya. Di ba batikan, maimas ni Aling Agripina? Wen, talaga naimas. Isuhasan yung apulpulutanan dyan da iti ref. Alawan, no isot ko na. Mapana kitayan na burog, ta makisangwak ngagpulutan. Talaga, sa bali ti raman na. Amangan no si kabayan ti mangibaga kani burog, ama panagano bidaling o. Tamumon ti kinaraman ti karni dali ko. Ay, saan? Jack pulos ibabawi dagiti imbagak itay. Tanarigat no maibos dagiti atap nga animal. Amangan no dinton amu dagiti sumarsaro no akapututan. Sabagay, adda punto magrepe. Ay! Ne. Anya na yakan albong ti Baltog. Urayak lag nervyos, Placido. No. Ay! Agsasarnon dagiti putok, Placido. Agdan samat tan rin maot kada tayo. Dito'y kalang agrepe na tarumwarak. Nakitaan no anya na yakan albong. Saan? Di karumwarta mga no paltugan da ka. Di nakigawid. Itakan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pato abang guys. Pilyam kumamit ti lugar pagpraktis ang mapumaldog. Saan ka pala nagnakam iti pan nakadisgrasyam kan ni mamam? Sana ka nagpraktis, Papa. Pinaltugak lang tinakitak abaglat. Anak ka puli-puli ti sangatik kayo, nga umalatiw ko maitiunag tinaladan tayo. Ayan ti baglad. Tumangad kayo, Papa. Tijay ni. Salbag, nakaskas daw. Nagdakil na baglat kan. Natay saan? Napuruwak, Papa. Magkunakita na natalan ti pulso ka pumaltog. Kaslasahan na kamamati. Natay, di pa'y lanadnag. Nakakapit pa'y lang. Pato apanggis. Nalaing ka pumaltogi ha. Talaga ka diya si ka tinakapaltogi ti baklat. Sino kumapay? Kat si siyak lang matyada dito ay Papa. Ayan ni Borog. Awan ni Borog. Nagpakada na gawin. Tainawagan ka asawa na. Aggurigur ka no ti anak na. No kasta. Talaga si ka tinakapaltog iti beglata di penatnag. Wan Papa. Awan sa balin no saan asyak. Ay, maliman. Mabalin ko na ragasin ni tatang iti baleda. Kat mapan kami iti kun ng amuna na talgad a lugar. Apang ipadasak iti paltog ko. Ibarikas ko ti bunang ko. Tapnawan pa nagduha-duha ka niyak ti asawak. Asabali ti papanak. Oh, Miguel. Kapanam? Ang barikas mo matabunan mo. Inakman mangayo, bakit? Ado pa'y matikayo apag sungrod Ekwa, ado pa'y tinabati karagiti sangati akasya. Isuti nakalaan. Agan-anad ka nga rod. Wen, awan pagdanagan. Sikakit diti agan nandan nadakkelan tatyan mo. Awan gayam, kano to ti panaganak mo? Inton umay abulan. Ay na, nagdakkil tatyan mo. Kat sapay la ko ma. Tasaan kanto amarigatan nga ganak.
Binigata kang agpagnapag na. Kasta nga minti bagbaga ni nanang. Tapno sa anak to ka no marigatan nga aganak. Wen, kun maysa, di ka unay umininom iti soft drinks. Sana nasaya at dayjay. Talaga mat. Sa anak mo't ama naginom iti soft drinks. Sigurado lakit di akaruprupak to ti ipas ngay mo. Ha? Oh, apay ano pa mulagat ka itimbaga? Apay, di mo kaya't akaruprupak ti ipas ngay mo to? Ha? Ko ha. Apay kit din nandiyak kayat. Talaga si kanto ti karupropa na ta. Gwapo ka nga ama na. Ha? Diyos ko. Kabayatan ti panaglapas na kiti altaw. Madagdagdagan mo ti panagdandanak ko. Asinun to mata ti karupropa ti anak ko. Ay, sabay lang kumata siya to ti kaing ingas na. Tapno saan to amadlaw ti asawa. Asaan nga iso ti puno nga ama. Aging nga ito. Tsak pa'y lamo na niya ti ramidag. May patagkon tumat lang ata ti anak ko. E din to taamok. Anag taod iti maysa at demonyo. Abo nga laen, ti pan nakaramas ko. Kat di pa'y Mayor Placido. Ay, nagdakkel nga ulag. Saan nga ulag? Baglat. Baklat kan ulag. Isumat lang nga iso. Awan kita ti Baglat. Dayta tinagdumanda. Ang dagdagal nga mang daytoy. Ibagam itiboy tayo, ama pan napuuran. Uno ikali na daytan. Paling gatak una yan ang makakita. Saan, mama? Di nyo pa ikali. Huwag nung papuuran ta baklat. Apay, kayat mo pa'y laang abuy-buyaan, kasta ka di? Imawag kanyak ni Burog. Kat ko na naapartyan nanto ka no, mama. Saan ama si dadayta? Masida nagkunasan. Kunadag iti nakaraman. Bang babigsa ka no, iti resistansya. Iso aramanakin ton maluto. Anya, Kasla ka no raman ti manok, Agripina. Sige. Paipaknik pa lang na itabaglat. Tanin tumurog timang parte ton sumangbat. di mo kunaan aramanam tumanen, Placido. Natural. Kaya't ko amaamuan no anyat raman na iti panang loto ni Borog. Numayayo akwin no saan. Di mo padpadasan ti rumaman, Placido. Ta saan ka manen akayat, akaida. Tatang, itay simang at tayo itireto abantay. Tsak pulos impagarup nga da nakalawlawa alikaong dito itukto. Dahitaw, ito awagan da iti bantay si Minublan. Takas makita mo ti porma na. Sinan sinublan da iti apasat ti bantay. Talagaan natalgad da ito alugar, tatang. Manmano siguro ti dumandanon dito at tao. Uy, tawre dagiti manganop kat di da kayat apagpaingan ditaw. Tanapudot ka naw. Awan kami na pulos ti Marek na palayo po'y ditaw. Puno nga dayo da ito alugar. Ngam, napintas apag sursurwak a pumaltog, tatang. Una, isungen surot ka ditaw. Dito lang ti amok a lugar katalgadan na pagpraktisa. Ala, irwar mong tapaltog mo. Buyaan ka man nga agpraktis. O sige, tatang. Takumita nga rod iti sirigag apaltugan. Nandiyan sinaraya ka imito ti paltugam. Yun nga, paiso. Una yung ti kaado abunga na dayjay kay mito, tatang. Andon tinaloob. Kat nandiyan nag-aari mo tong sinaray ti sirigam. Wen, tatang. Tanumat chambaak. Amatamaan dagiti abunga ti kay mito. Adda ti kanon tayo. Alaki din, paltugam ako. Wen, tatang. Teta, itan. Awan na pulos tinapuntaam. Ay, nabigla. Takas lakim midagtigam ko apaltog, tatang. Iso nagbangking. Pati kerem ngamin anay bagtitakyag mo ano kalbitam ti gatilyaw.
Tapno saan ako midak nagputaw. Sige, wan tatang. Baliwak asirigan ti punteriak. Sa bagay, damom ngamin ti pumaltaw. Mapraktis mo tulat ta. Mama? Ay, kabaliw. Ay, Unay kayo, mama. Managkigkigtot kayo. Saan nakakabaliyo? bigla ka matlat na ngamin nga agsasao iti likodak. Iso nakigtutak. Gapo ka di nangigyo aputok itay? Iswalis to kayo makigkigtot, mama. Wan, Gapo ka di nangigyo itay aputok? Isa managkigkigtot kayon? wan. Katgapukan ka ti panagner-nervyos ko, Chloe. Sorry, mama. Ngam dakdakas ko manudyak napatay jay paglat nga wala tayo kumaitinaladan tayo. Aging gaita. Kasla sa anak payla ang amama ti asikati na kapatay iti day jay abaklat. Mamati kayo man kan saan. Siyak, mama. Talaga nga imala ka ni papa mahilig iti paltog. Kaya't ko ti agbalin akas kan kuha na nga asin kado a pumaltog, mama. Iso asaan nga agsarday nga agin sayo. Aging ga asaanak ama asa analaing a pumaltog. Ita, tadandanikan aganak Amira. Masapul nga isagana yo amin na dagiti masapsapul yaw. Wen nanang. Ay wen gayam. Anya ka diti plano. Agpasuso ka wenno padidyem to iti buti ti anak yaw. Siyak tulatan timang pagatas kan kuha na nanang. Nagastos. No magatang agatas ti pagbiag na. Ay won. Saan laday ta? Nagningina ti gatas itan. Dait tapay ti may sa pagrigatan nyo. Nubuti adagos ti pagsuswan to ti anak yaw. Agyaman na kiti pa ng kuyog yu kanyak dito bantay, tatang. Amom ka din ti daldalanam no si kantulangan ti umay ditaw. Wan tatang. Nalakalang na tamasurutan ti dalan dito eh. Pangidulinam to nga ti paltugmaw. Dahita ti saan ko pa nga mo. No, sa dino ti pangidulina. San mo ngay kabinit ti aparadoryaw. Ta sigurado masukainan ti asawam. Wan tatang. Ang agnanaw yung tunga ta mailimid ko. Anyan tunga to ti reaksyon na no makita na dahito apaltog ko. Sigurado ano makita na. Damagan na adagos no nangalaam. Di bagak tulatan. Ada nang ipadawat kanya. Madmaday no kasta ti ibagam. Ha? Ang mga no atapon na anak membro kamutan ka na iti tulisan. Uwan gaya man niya. Ibagam tulatan ti agpaisaw. Di mamuan nanto na nagulbudakin ko na tata. Tulungan kanton amang ipalawag kan ko na iti amin. Sige. Agyaman ang karo tata. Un kaya. Nagkita kami kani abogado Macario dinaminsan nga aldaw. Ta nagrana kami iti ponsyon na. Kumusta ti pagdurdurasan ti lablaban tayo apa nakagraryo ti daga ni Mayor tata? Imaga kano ti maseknan nga ahensya. Amapan tayo amin agpakita iti opisina ta. Akatalunan ti mayor. Anya? Apay ka no? Kaya't da kano adamaga na personal ka na tayo. No, kasano ti kalawa ti taltalunan ti tunggal maysa. Ket kanon to nga ro ti imbagayo ipapantayo iti opisina da, tata. Awan pa imbaga kapit siya. Ta di tayo pa imot nakapagtutulag ng kakadwa. No kasta, mang-meeting kayo nga ron. Wait, sursuram to amin na kakadwa. Ta agmi-meeting tayo manay. Talaga na lang si salbangkit ni Kastoy. Agripina, apay nga aputam tagong mo. Gaputan na lang abko tilang si ti bakla ta pinatay ti anak tay nagangin Placido. Isu nga ibagam iti boy tayo nga ibon lang nalaangan day jay. Malawan, may bagkat kon. San ka no pa'y lang makumay ni Burog kita malam, tanda pa'y lang iti ospital. Kaya't yun to pa'y lang amin na si daan day jay abaklat. Ni Burog, tinagibaga. Apartin na kumano makaumay.
Saan nga tangad adda amay sagmak ni Chloe? Itataamunan ti agigam iti paltog. Saan? May at itatamunan ti pumaltog. Adda ni sarang na no adda kalaban na. Maayaban kayo manan? Maipanggap iti pan nakaagraryo ti daga ni Mayor Placido? Wen, isong agmi-meeting kam to amin nga kakadwain tundigan. Sigurado. Numaamuan ni Mayor Placido dayta apag mimitingan nyo. Gumayab-gab manan ti pungtot na kada kayo. Saan kami ang mabuteng, Amira? Anya nga tang naisardeng nyo langan dayta nga ilablaban nyo, Mikel. Anya, sana mabalin. Itahapay tadan dagiti natay akakadwami. Gapu iti lablaban mi. Saan min to apulos nga isanod tinabayagan at tartari gagayan mi? Wen ang mga nadan tumanan sumaruno amatay kada kayo. Di ka madanagan. Sana basta pumatay ni Mayor Placido. Tasalsalak niban na ti posisyon na akas mayor. Demonyo dayjay at tao. Ulag dayjay, Miguel. Saan kami ang mabuteng? Nagado kami ang katalunan na. Kat imposible. Apatayan na kami amin. Adumat gaya man tinalpas da engineer, iti may patpatakder nga eskwelahan tayo, honey. Well, nga may napartak nga trabaho na kiti tao na. Kat, ti plano mga apartment, tapno adan tumat abangan dagiti estudyante. Di mo kadipay isaruno? Isarunok. May saruno agraman imbaga kiti a restaurant. Sigurado ano operational ton dagiti may pas dagiti daytoy adaga tayo. Sigurado nga agakop tayo manan iti adu ang kwarta. Pundo na ita. Ket, oray mangwarta akto manan ninton eleksyon. Day tamat ti madikan ka, Placido. Tauray personal tayo a kwarta kat may ramrama na gastusan no dumteng ti eleksyon. Gagangay lang dayta Agripina. Saan ka di ang makaanay dagiti kickback mo akas mayor? Saan? Tano eleksyon. I-highest bidder di mga bak. Day tatirigat na. Tanarwa man dagiti tao nga umawat iti kwarta no eleksyon. Puwera di los buenos. Nga pagawatan da amin na politiko. Tila nagturtulunganan di saritaan. Pato apangkis. Adayo pa iti eleksyon. Isungay sardeng tan na pagsaritaan day tabanag. Nasaya ata si Mangpat kayon, Papa. Mama. Abay, da ka din napatag ni bagam tayo nororay mo, tisangbad mi. Ala, agsarita kayo man pahintay na uminom kat ni mawawak. Sige, Ano man? ada ka di padamag mo. Adda, Papa. Imay di may sa kadagiti matalakyo at tao tayo. Kapampanaw na langit ay dumtang kayo. Anya timbaga na. Naamuan na nga agmi-meeting ka naman dagiti katalunan tayo inton bigat. Tanya kumati pagmimitingan da. Sigon iti may atao tayo, Papa. Ilaban da kanulat ta ti pan nakaagraryo ti daga tayo. Pato apanggis. Di dalatay sardeng. Pagpungpung tudag daklat ta. Makita na. Ikakiday ti pagnakmanda amin ninton bigat. Anya ti pampanunutin yung aramidan, Papa. Lading itag ngamsan ko amay baga. Kandi mo kung may bagbagakin ni mamam, tinay bagakin ka. Sige, Papa. Simangpat ka din ni Burog. Adan. Aday ti garahe. Agkarkarwash. Oh, mapana kita yan na. Kaya't ko ang magkasabita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ngay, Miguel. Naibagam ka di matla amin ang kadagiti kakadwayo? Ti ko nam apa nagbe-meeting yo? Wen, napakamo kami ni Dan. Talaga madanagan at latta. Unay kiti na panagdandanag mo. Numuna tagdaragsin ka. Di mo unay pampanunutin no anyaman ti problema tayo.
Tidandanin pa naganakit iti panunutan. Madanangan na kami, no dadakas nga aramidon kada kayo ni Mayor. Ti kinamayor na ti maapiktaran. No pagaramidan na kami iti saan anasaya at amira. Ala, sapay ko mga rod. Tanapintas ti banag, ti pa nagmi-meeting yun. Mapanda iti adayo. Sa dino nga adayo, Mayor. Di ka nagdamag. Isurog tulat ng tindalan apapananta. Adda ka di ilimlimid yo, Mayor. Adubay, tisan mo nga mo, brog. Ngam inutan ama mo amin apalimad ko. Ano nga tadag iti sigurado na. Ni mayanggan ya. Amok tiyaday di panunot mo, brog. Anya, Mayor. Sige man. Pugtuan nyo man no talagang amoyo. Salod-sodam iti bagim. Nuan niya dagiti palimad ko. Saan? Napugtuan nyo nga advice, Naglaing kayo, Mayor. Eso, adi kag panunot iti may kundra kanayak. No kayat mo, anasaya at kanagbayag tilinangin ta. Ay, uwan, Mayor. Agsaka na kagarudan, mapantan iti kunak, apapanan ta burog. Tatang, ano nga tano ala ito di paltog ko into nagmi-meeting tayo? Anya, ay saan pa raw? Pangusaram kumangay. Dinto tada tayo lang, ba't nga kakadwat yung tatarip na? Sa bagay. Narigat nga gisalsalitan kay ti paltaw baraw. Taamangan na makasipot kat itik-tik da kakadag iti pules. Sige tatang, saan kun nga itugot? Kung kaya, nangidulinam nga iti paltog mau. Inkabil ko iti unag tibur na tatang. Saan nga ta masukainan ti asawam, muno niya balayat. Saan tatang? Tadalitik day di aburnay. Iso saan mi nakarkargaan iti danom uno anyaman. Nakapak ni iti apon ti manok mi. Nasayat no kasta. Tano makita da abalayan kan amira da jay. Sigurado nga nervyos da iti kasta unay. Kan amangan no atapan da pay amay sakamot at tulisan. Ulimag! Ulimag! Imay kami. Taya mamok ka na kayo ti baro akadwa tayo. Bulog! Sikan ti mangibagay tinagan mo. Nasaysaya at kumalaang. Ada kayo ti mangibaga tinagan ko, Mayor. Imbaga kon! Nga mituloy mo ti mangibaga. Sige, ibaga masikan ni Burog. Kakadwa, siyak ni Burog. May isa akmat, malalaki akas ka na kayo. Kan awan mat, tikaputang ko nga oray asino apolano. Pato apangkes! Di mo ka di mapigsa di panagsaong Burog. Kas kalat saan anang daw. Abay, di mo ibaga ti kasta. Apay di nakabutan? San? Tanasaya at kayo matkanyak, Mayor. Nay, apay nga katawa kayo, iti yung bagak kakadwa. Gapo, tadinak payunay am-am mo, Burog. Nga uray no inaldawan. Nga kadkadwa tayo di balay. Nakabot-botang! Tiya mo tayo! Luiso, tagpong tot, bro! Anyo Nadakdak sa pahingam demonyo! Luiso, di makabong to! agpaiso ka dito magbagay. Dagiti tao yo, Mayor. Awan, Burog. Awan, Burog. Agpaiso. Gadita. Ibagam mampay nga awan pulos kabuteng mo nga oray asino, ha? Ay, Mayor. Namat lang, loko! Diyak kayat nga danaturturad nga siyak. Burog. Isuatan nangam lang no katiag sao. Tamangan no isot. Patatayam. Uwan, Mayor.
Itatamam yun ni Burog. Kadagtungpal kayo kumakangkwana no anya ti bilin ko nga rami ninyo. Dahil so ti sukat na di buyong. Amakan nawan ko. Burog, pumili ka ti kayat mo kadakwada amang ipatungpal ni Plano. Di Plano, kadag iti agmi-meeting akatalula inton bigat. Nabanduga ka, nagmalmalam. Ada ka ba't gaya man, honey? Apag isot isang pet mo. Babay. Mailiw kan, winod na ka di bagam. Kaawawag itay ti abogado tayo. Kat kuna na akas latagilid tayo kano iti ilablaban dagiti katalunan tayo. Ano? Pato abanggis. Kaya't nasawan, dagdag ti posibilidad na maagaw dati daga tayo. Kasta! Kasta ti panangawat ko iti imbaga na atagilid tayo, Placido. Pato abanggis. Kung di Tagalog ka ba yan, sana mabalin. Siya kiyag dama mayor. Ano't kwarta tayo? Nga mabakin da tayo din dagiti amamirmiraot. Ha! Yak maaklon no bilang kas natin mapasama kang Gripina. Uray, Jack Placido. Jack mo't maawat. Kan... Amangan no, agmauyong akpay no maagaw da dagiti dalawa dagdaga tayo. Nyagad tag mauyungan. Aging gat si bibiyaga ka Gripina da iti titandanan. Jaki palubos sa mapasamag nila. Maawatan. Anak man na makaturo ka mga pampanunot. Gapoy di pa nagmi-meeting man ang damigil intong bigat. No kaano dandani akong aganak. Isumat ng kanaya na pa nagmi-meeting ta. Amira, di ka karipay matulog? Umay ka. Umuna kalatan. Sana pa makaturturog. No di ka pa makaturog. Dito yak pa lang ron. Kadkaduan ka. Sa anak mo't amabutang agmay-may sa dito'y salas. Wan gayam ni nanang. Nakaturugan. Nasapa asim ra kita iti silid na. Kastan sa dagiti lumalakay kada bumabagatan niya. Nalakada ang maridridap. Wen nga ron. Ang oray si ka. Maturog ka kumamat na masapa. Jakmat nga rod ka tinakakidumlat na nakaida nga oray sa anak pa'y maturo. Wen, yung panunutin ko ma. Dandani ka na gana. Wan gayam. Anya ti plano inton makapagpasngaya. Anya ti plano iti anak ta ti kahit kasawan. No, adan tong 2 bulan na. Siguro, mabalintan to na pabunyagan. Sige, makamuka. Ngam ni, ipalagip ko ha. Diyak kayat nga anak ni Chloe ti bunyag ti anak ta. Unang, nakapagbuhan akong kinkwana. Nakapabay no saan tanto nga alaan ang mga anak iti bunyag iti anak ta. Di mang panunot kay tinapintas a rason. Tapno saan na kan akanuksaw. Awan nga rin ti mapanunot ko anapintas nga rason ko. Iso sika ko matag panunot. Oh, Placido. Rabiin, ngam umin-inom ka pa ilaang iti aharak. May liwag lang uminom, Agripina. Mailiw ka laang nga umino. Wano, gapo itinaydanon ko kan ka nga imbaga ti abogado tayo. Agbalbali na nagamrod iti nagadag iti katalunan tayo. Awan sirbi da Miguel ken matya sa mang patpatib kerlat na kadagiti kakadwa tayo. Iso dati mang sog-sog-sog kadagiti kakadwada. Iso puor ti kararwag dagiti ang agkatugangan. Mang panunot kay ti pamuspusan, Placido. Tapno agtal na dagiti adwa. Di ka matanagan. Dumteng tunay tangal daw numapunuan na kanakwada. At numapugsatan ti pasensya. Ang mga nupugsatak magtantihangas na. Makaturturog ako ng Agripina. Ala,
Isardeng mo day tantay ka maturog. Sige, maturog tangarudan. Umuna ka latan. Sanak pa'y makaturog. Sige, umuna ka ngarudan iti kwarto ta. Panawam latan dito'y dagiti na ginumam. Taibagak ka dagiti katulong tayo, may daipak ni dagita. Wen nga rod, mabada ko niti kwarto ta. Napanan naturog iha. Si mama yan tininom na nga arag. Ay, no apay kat ngamin adilat tamain dyan ni papati uminit iti arak. Saan matkit di alasinggero ni papang mo? Samat lao binom, no adda parikot na. Ano di parikot ni papa? Tindahanon ko kunkwa na nga imbagat ti abogado tayo iha. Akaslaan adda ang mapaboran dagiti katalunan tayo. Iti ilablaban da akarbengan da iti tartarawidwidan da daga tayo. Ni papang mo iha. Adan samot na nalimod na ng sirak iti sila diyo, mama. Anya day jayan. Kasla damat na nababtog iti siled. Amira? Amira? Agring ka? Amira? Miguel. Oh. Marakop ka. Apay, ano natin napasama? Nagtagtagain pa manen. Ha? Ano na itagtagainap mo? Ko, Kunak, ano natin na itagtagainap mo? anda kang pwede. Bakit nang bagkal kanyak? Ha? Iso, Wala. Pagkalma mong tarik nam. Tagtagainap la day jay. O sige, mabit lang ha. Tayo nakmangalay ti danong ma'am. muna yan ti kasto. Aging kay ti pan naturog ko. Mariribok hag. Kapoy ti na may anday jaya mayor plus ito kanyak. Tiyam mo kita yan. No talaga na tayo kon. Anya nga min tinay tagtagainap mo. Naglaing kayo una yan, tagtagain na papa. Wan nga rod. Ket, nitagtagainap ko mananday di ubingan na ipas nga yan nagdara sa di makal nga inistoryak matan ka na kayo. Anya, talaga na sobram ti minom. Iso nagtagtagainap ka manan. Na, Anya ti inaramid ka da kayo mananday di apang suwa papa. no sana ka nagbidot, Chloe, na istoryak idin ka na kayo. Paulit-ulit kayo. Saan nga tanga adda ilimlimad mo nga aramid mo? Nga iso ti bunga ita, dagiti matagtagainap mo? Tanya ko ma! Pato abanggis. San ka man nga gatap kanya kitibad ni Agripina? Wanmat ngamin mama. Tagtagain na pladay jay. Katawan ni pasimudaag na ama di nga aramid ni papa. Nadamag ko ti kasjay. Gapot pa nakaulit, day diim mo na ang natagtagainap na. Awan ilimlimad ko ino ilimlimang ko kin ka Agripina. Maawatam, ha? Oh, kumusta Amira? Nakaturog ka ka di Rabi? Sa anak mo na nakaturog kalpasan day di pa nagtagtagainap ko. Ano, makapadakas kin ka tipuyat. Dandani ka na gana. Sandak man napakadandanagan launay. Maturog ka kinton manamdama. O sige. Siya kundi agluto iti pamigatan tayo. Inton makakapi ka, agsublikan iti silenta. Sanak pa'y mo ta makaturturo ka. Saklatan ti agluto. Wan kayam, di mo't dagasong ni tatang? Mapan kayo ag may meeting? Wen, agkalubon kanton iti motorsiklo ka. Amapan iti lugar a pagmimitingan mi. Anadam ti panagmot motorsiklo Ama nga dumadisgrasya kayo manan. Saan kang agdanag? Aganan nadak. Nasagid kami lang iti. Isuan na disgrasya kami. Murog, at damod langan pinusga mamang ipatong paliti kayat ko maaramid. Kadagit ti agmimiting itangal daw kataluna. Adan Mayor,
Kaya't ko asikamat lang ti kadwa da baban. Anya. Kasanong nga rudan, ti papanan tayo, Mayor. Siyaglatan ti maniho itilugan ko. Nabatbatag ti pangibaw na kada kayo. Ngam ti papananda ko ma. Sige, Mayor. Inak nga rudan nagrubat. Tinak to na hideout. Amang kita kadagiti kakadwa tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apa ni papa tinakita ka nagmaneho itilugan na? At damat ni Borog ah. Adda nang ibaunan ngamin ni papang mo kay ni Burog, iha. Sa dino ha? Diyak amo, tadi namat imbaga. Una yan. Adda ko mapapanan ni kiniburog kad. Papanan niyo? Saan nyo nadamagan, mama? Tama nga nag-nervyos kayo manan. Aha. Amo ko, uray di mo ibaga. Awisem ko mamanan ngayon kay ijabantay. Tapno agsursuro ka manan apumaltog. Juan, mama? Iha, siyak ti agner-nervyos unay iti ar-aramidam. Iso adila mabalin nga isardeng mo ti agsursuro apumaltog. Anya? Ita ka di ba? Tamo ko nakalbitan ti gatilyo? Ah, tsak kayat mama. Kanayo nakit di nga ginsayo ah. Tapno adda makasursuro ag. Talaga natangken ti ulom. Daytat saan mo ang nagtuluyan anagadal, tadi ka may sursuro. Mama, saan ko ma ati panagadal ko ti pangiturungan nyo iti saritaan tayo? Awan tinasayat a pagbanagan ti biyag mo, no di mo pulos denggan dagiti pambagbagakan ka, Chloe. Ulibag kayo. Ulimag. Di ba ngibaunan kada tayo ni Mayor? Di mo na amis ko kinuha na. Katjak kayat apo malpak tilakad tayo. Nangarong ti kasayatan ngaramidan tayo, bro. Surutan tayo ti amin. Anak ka planong aramidan tayo. Plus, ada ka din amom. Apang pick-upan tayo. Iti agmaw yung. Ada, boss. Masaya. Sigurado nga dulakit iti madisgrasyan to. Kadag iti agmi-meeting aman nalon. Gapo, iti aramidan tayo kadakwada. Gayos to na iti tinara, bro. Wan, tababaan iti agmauyong. Apang ipa igaman tayo iti Granada. Kat ison to ti mangisaknap iti aligagaw kadag iti mannalon. Isuro tayo to no kasano nga ikatan na ti pin ti Granada. Diyos ko. Nagsidugrak. Naibatak ti basong ni igamag. Anya nga tapartaan da ito eh. Ti cellphone ko. Sino ta? Himat gaya, Miguel. Hello, Miguel. Imbag tayo mawag ka. Apay, Amir. Ada ka di sana nasayat ang napasamak kita balay? Awan mat kit dihingam. Kulatan na kulayawag. Diyan ka mo. Kat naibatak ti basong ni igamag. Da kayo gandatang tikilata na lagip ko. Ha? Ne. Awan pag nanagam kada kami kinitatan. Tada kami dito'y lugar apag mimitingan mi. Nang rugi ka din ti meeting? Saan pa? Ungayam. Kung naman ay batang tigigamam mabaso. No kasta nabuong nga ron? Nabuong ah. Imbag ta sana ka nasugat. Nasayat mo kasta. Ulitek. Di ka madandanagan. Agawid kang tumutlang kinitatang dita balay asi kakaradkad. Sige nga, Rod. Bye. Hello, Burog. Hello, Mayor. Ayan yon. Ada kayo ni ti lugar apag mimitingan dagiti katalunak. Juan, Mayor. Itaypay anakadanon kami dito ay kadag iti pinilik akakadwa. Katag mauyong nga mangipatungpal iti aligagaw. Ay, igam da pasyo kan kirat, Mayor. Kati Granada. Adakin kuha na ti Granada, Mayor.
Amunan to nga tamad lang ikatentipin tintayo keng kwa na Granada. Insurumin, Mayor. Tila pa ng bugtak minton kinkwana, ti aramidan may. Alwadan niyo tamangan, no da kayo ti madisgrasya. Ay, saan, Mayor? Ngam nakapimpiman nga agmaw yung. Tadi na mo, nga timpay kami kinkwana, Granada. Kat isunto ti manggudas kinkwana. Kan kadagay ti mairamraman to akatalunan nyo. Kita egman, no di nagaligagaw, burog. Nang runa, no ado ti matay kadakwada. Agulimag kayo kaman, kakabsat. Agulimag kayo. Tarugyan tayo na pagtutungtungan dagiti agenda tayo. Oh, tatang. Nagsardengdan nga umariwawa. Mabalin yung tagsaw. Agyaman ta presente tayo amin ita kakadwa. Nagpaayabak iti meeting. Ta kuna ti masiknan nga opisina papanantayaw. Kayat na tayo man nakasarita iti personal. Madan. Para iti ilablaban tayo apan nakaagraryo ti daga ni Mayor Placido. Ayong ko! Awan ka na kayo, Ha, kasla Granada ti gana kakadwa. Ang mga lumikat ti pinakit buntak. Amo tayo nagagram. Siya ko ti may ganito na ta. Kapandan din. Mutulit ang Granada barog. Mutulihay. Kumusta ti misyon nyo, burog? Mission na pang place, Mayor. Iba unyon dagiti pulis itisay. Nasayat. At umutla tinatay kadagiti katalunak, burog. Ay, aduda, Mayor. Dandani dalal la kaya amin na natay. Ay, suda, tinagiginat lang at umaray. Iso na putukan na iti Granada. Sana bali talalakay dan. Aginanatan no sa dinuman di pagtungpalan di kararwada. Kakasiman, dagiti marigrikat ang katalunag. Chloe, Chloe! Anya ti mapaspasamak, takas la matartaranta kayo. Gapo iti nangag ko iti radyo. Apay, mama. Anyat na nga ti radyo. Ha? Mama? Papanan niya tadagi dyan sa sarong alimabas a patrol car. Sigurado ang mapanda iti nakatayan dagiti ado at tao, iha. Anya? Apay, ada ka di manan nagrarangat? Awan, nga may nga agmauyong tinangkat tali ti ado abiyag dagiti katalunan tayo, iha. Anya tinapasamak, mama? Saan ko nga mo nga ipalawag kan ka, iha? Agdingag kalatan iti radyo, taysot pangamuam no anya talaga tinapasama. Tatang, saan kayo amatay? Lumaban kayo. Amira, Tatang. di mo na arak ko ni tatang. At amarigatan nung maris alam dagiti sugat. Manong driver! Manong driver! Partakan niyo pa'y tagpataray! Masapal na magkadanan tayo niti ospital! Saan mo adiktaran ti driver? Ang mga numarisgrasya tayo. At dalakit nga rod, adi tayo maispal ti biyag ni tatang. Anya nga minaya tinapasamak, Miguel! Bayat nga agsasao ni tatang. At dati maray nga masdig nga agmauyong iti ayan mi. At dagan na Granada. Aria! Iti amak mi abumtak ti Granada. Pinadas mi nga agawan. Inikat na tipin, kat binta. Anya! Tatang!
Dayawag ti kinalaing iyo anang ipatungpal iti plano borog. Gapoy ti dayta at daytan ko abunos yo. Kansan na kwarta ti pay ko. Gumata nga kiti ato mainom kada pulutan. Agrambak tayo amin. Nangagyo, kakadwa. Adda ko mapay nga rod babaeng. Adda makaparagsak kada tayo, Mayor. Pato Panggis. Sana mabalin borog. Tamang ano isudan to kiti timang isagbak kada tayo. Awan babae ang makilangan kada tayo. Iti pa naginom tayo. Ay, sige, Mayor. Saan ko matkiti nga ipapilit no diyo kayat? Mangayap ka ni ti kakadwam. Teng kay mangala iti mainom kan buludan. Uwan, Mayor. Lando, Wilson, Dudong, datayon ti mapan gumatang iti mainom kada pulutan. Mabidlang. At dapay nalipata ka dinamag ka na kayo. Anya, Mayor. Mano tinamnamaan nyo anatay kadagiti katalunak, burog. Ada sangapulo ket taluda, Mayor. Pakiaramanan ti agmao yung nagpabitak iti Granada. Good. Gapota sa nga pulo talo ti amuyo anatay. Mangala kay mat nga ron iti Tricia kahon na pinom. Ket nukurang Dubai. Agpaala tayo pa itinayon na. Papanam, Chloe. Mapaanak kay hospital anak kaitarayan dagiti nasugatan aman nalon, mama. Kaya't ko makita ida. Aguray ka, umayak mo't nga rod. Sige, intay kita anida. Tama nga no di pa'y napan ni papa. Dakayon ti mangisuno kan kuana. Urayon nak nga rod bit, tayo naksukatan ti kawas ko. Sige, mama, urayin kayo. Ni papa. Papa? Tamuan nyo ka din, tinapasama kadagiti katalunan niya. Wan, papa. Nangagmitin ay padamag iti radyo. Iso nga grubrubat kami kini mama. Taingkam kitaan dagiti nasugatan anay itara iti ospital. Dahil tatitayawag ken ni babam. Managdengag launay iti radyo. Kanibagam ken ni mamang mo. Mangala ti kwarta tamangten kayo di tulong kadagiti pamilya dagiti nasugatan. Anya? Saan ka di akagurgura yung dagiti katalunan tayo? Apay nga ikanyo ititulong ida. Kahit mila nga makita ida, papa. Talaga nga dupay lang tisan mo nga mo iha. Anya ti kayo ti asawan? May saka politiko. Nasken nga ipakitak lanta kadagiti kagurgura. Anak kasagana katumulong kadakwatan no adda pagrigadan da. Tapno at agda bumanglo tinagan ko. Papa? Nagituhin dagiti agas a pinagatang ti doktor a para kinitatang. Amira. Miguel. Gusto nan. Sumarbing ka kuman nga sang sangin. Di ba'y nakapuot ni tatang? Oray tayong bagamot ti doktor. Anasaya atin ti kasasaan na. Iso adi ka kumahunay agdandanan. Isardeng mo kuman ti panagsangsangit mo. Agdaragsan ka. Ado tinatay ka dagiti kakadwayo. Ngam nagasalatan ni tata. Tasaan nga iso ti may sakar giti natay. Ken nagasatakmat. Tasaan unay agrabe dagiti sugat ko. Nakalalaan nga ta kami dedya nga mauyong iti igyam na Granada. Siguro agad napidot na. Ket gapotag mauyong. Di na mo nga isot pakatayan na. Imbaga ni papam amang tenta iti pauna atulong kadagiti nasugatan iha. Wan, mama. Isa tibilin na itay mamag. Wanang kagurgura na ida. Apay tulungan tayo ida. Tapno bumanglo kanulat ta tinagan na kas mayor, mama. Anya? Wan gaya man niya. Mayat nga agpaiso no tulungan tayo ida. Tabareng
Isunto pa yan, ti pagbabainanda ka na tayo. Juan, kan barang di dan ituloy ti ilablaban da apan nakaagraryo ti daga tayo, mama. Sige. Aginom ka nagpulutan kayo lanta. Aguma kayo. Siyak ti makam mo. Burog. Dahil ti matiburos mo kanya kawatam. Nakasubray pa eh. Mano ka di da ito eh. At da ito nagtisubray mayor. Lokatam kat bilangam tapno mabuam. Uwan mayor. Sang nga bandal asag lili magasot a pesos. Ano samtawan sagsasangari mo? Anya. 50,000 dayo mayor. Osto! Agiyaman ak mayor. Ibatanak burog. Di nakarakuman. Kas kalabakla. Ay, sana abakla mayor. Maragsakan lang anak awat iti 50,000 pesos abonos ko kada kayo. Ibatan na karunan. Katnay, datan kitaan na kiti kakadwam. Ay, sorry mayor. Nagawit ka morog, tani bagat mo, tiyara ko ba? Didak katawaan kan kanjawan. Jakpay kaya tagawin. Alaga ko. Ituloy tinom. Tiram-ramba. Awan kindal jawan. Tapno awan nag-aapa. Agawid ka. Siyaklatan ti mang bantay kinitatan. Sikat ti agawid. Siyak ti mang bantay kan kuan ha. Ngam, tandani ka na gana. Kat sana mabalin may stress ka. Iswasi ka ti agawid, tasyak tagbantay. Juan ang... Awanin ti rumbang nga pagdanagan. Nasayatan ti kasasaan ni tatan. Walan. Agawid ka. Sige nga, Rod. Miguel, Amira. Ha. Ito niya, Kripina. Senyorita, Chloe. Kumusta ti Amayo, Amira, Miguel? Kaasi ti hapo. Stable ka nun ti kasasaad na, senyora. Imbag man, kasaan nga iso ti may sa kadagiti natay, Amira? Miguel? Iso ti pagyamyamanan mi kinapo Diyos. Tasaan kami anatay kinitatang Senyorita Chloe. Nakaumay kayo mat, Doña Agripina. Gapot minandaran na kami ti asawak, nga umay kayo ikan ititulong, Amira, Miguel. Oh, ha. Apay na pabulagat kayo, Amira. Miguel, apay, tiyo kaya't ngawatan titulong mi kada kayo? Kuha, Senyorita. Saan mo takas ta? Nga mas daawak lang. Ani mayor tinangbilin kada kayo amangtid kayo ititulong kada kami? Amo, Miguel, uray ka gurgura yo ti asawak. Saan ama nagitanam iti sakit tinakam? Iso akayat na kayo lata tulungan. Agyaman kami lang, senyora. Ngamuray saan da kami latan nga iramang nga ikan ititulong. Itadyo kadagitad adda makasapon. Di kayag panakalan? Awatin nyo ti Jaya mi atulong, paiso ti mandar ni Papa. Oh, adoy, Amira. Awat mo to'y nakasubre at tulong mi kada kayo. Taadanayon ti pagpaagas yo kani Matias. Doña Agripina, kas ko na ti asawak. Adda umanay akwaratami apang paagas mi kinitatan. Pasensya kayon, senyora. Itadyo latan ka dagiti adda nga kasapulan. Napanakal kay unay. Umay kan, Chloe. Intan ka dagiti dadtuma na sugatan. Wan, Mama. Adagura da pimanang. Amira. Bay, Amita. Jak kasapulan ti tulong daw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Agripina. Ayan yun. Ada ka pala dito yung ospital, honey.
Nekan yung madlay di tulong, dagiti nasugatan. Adamay sa saan ang nagawat ititulong tayo. Asyeno. Agura naman. Sagbayasong batak ti saludsod ko. Damagag man no nabartag ka. Abay, maangot mo no agat arakak, dinto ta nagatayo kagripina. Saan ko amaangot? Ako mat nga taak dito'y ospital. Gamadlaw ko iti boses mo. Kasla nabartag ka. Nakainubag labasit. Sana ka nabartag. Naginumam. Awan ka pa'y matijay balay, itay pimanaw kam dita. Saan mo nasaludsudan no sa dino tinaginumak? Simperkwensa. Ejay ka di opisinam tinaginumam, Placido. Pangkisapato. Saan? Tapay nga hindi ko matipaginumak. Di pa ikat nadadaalan ti reputasyon kan kinataar ko. Naginumam nga rod. Kung nagmatadi mong damagan, ipagamit din sino, ti sana nangawa ti tulong tayo. Da Miguel kan Amira. Pato abangkis. Uray kuman, dudwalang tinaunat. No da Miguel kan Matias. Musta na balayan? Natalga din ti kasasahad na, nanang. Agyaman ka iti Diyos. Ay na, di kaaduan na tayo kakadwada. Nakakaasid agiti natay. Uwan, Amira. Tanatay daman adida nagunot ti kalkalikaguman da. Nung apay kit di. Apay da jay nagmauyong. Sa dino nga tangamin tinangal-alaan na di Granada. Atapan dagiti otoridad anang iwayat iti investigasyon. Ang mabalin ang napidot na dahi a Granada. Ay, kasta una iti sangsangit ni Kumari Claring itay napana. Taag may santon iti balay dain ton maitabon di asawa na. Awan ti mabalin tayo, nanang. Siguro isot na ikadang ang mapasamak. At ti asawa na, ti may sak kadagiti matay iti dayjay a pasamak. Nabainan kami kin ni mamay ti panangpay da Miguel kin Amira iti tulong kadakwada. Napanagkalunay dagi at tao. Iso nga ro, danapudot ti darak kadakwada. Di mo ti bagay. Namuray na ba inanak itay? Ituloy ko lata nga nakaniti bunyag iti ipas nga ito ni Amira. Pato abanggis. Apay nga gragot ka na unay nga na kami ti bunyag na jay. Idinto tasanda kami tunay ang pagtatakunan ng mga anak iti bunyag. Kaya't ko maya sinagtibagi kadakwada papa. Nang runakin ni Miguel. Niya. No adarantam ang mga gawokin ni Miguel. Di mo na patuloyin. Tada kami kan mamang mo, timang lapad king ka. Saan, papa? Alangan nga agsaba kita da asawa na. Nasaya tamom. Wun kayam. Kano man ang ti panagin sayom, apumaltog. Plano nga rod amapan kamin tumanan inton malamkin ni Borog iti nagpraktisan mi iti, papa. Tabaran mo na asintado akton apumaltog. Di mo naman ni Borog, tasana sumbra kita. Anya? Inton bigat lang ti panagpraktis mo. Tay sunto, ti panangkuyog king ka ni Borog. Agmulagat kay kuman. Madandanagan unay ni Amira. Gapu iti saan nyo pala pa nakapuot. Tatang. Tatang. Sa tinutayan ko, natayak ka din. Ay, yaman ay, tatang si bibiyag kayo. Anda kayo dito ospital. Miguel, iti kakagmatayaw. Kuha tatang. Ano tinatay ka na kuha na? Tisalpag nga mauyaw. Adaw, ti kinatal na agayag. Uray ka sano ti panang pabasol tayo iti ang mauyong. Kat awanan ti mga ramidan tayo, tatang. Samay sa, iso ti napakaruan. Tayo sut ayan idi ti Granada bintang. Anya na ito, yun ang mapaspasamak ka na tayo. Anyan, akin na malas tayo. Kun nga ron, tatang. Agawan nyo tagpaimbang. Tabaring
Makita yung tumot ti bangkay dagiti kakadwa tayo. Oh. Tatang. Sangsangit kayo. Kaya po, tinapasamak ka na tayo. Inusan tayo kumaan nagmi-meeting iti. Mabalin ni awan kumatikas siya pasamak. Awan ti makamo. Naanya tigasa tayo iti inaldaw-aldaw apa nagbiag tayo. Di tayo not mapabasol ti agmawayong. Tawan nga rin simbang ti panunot na. Nangalalaan na nga tayo ti Granada. Nga dakin ko na iti. At apon nagiti pulis, amabalin anapidot na laang dayjay a Granada. Kumusta nga tan ni tata? Nakapungot na tan. Di mo't lang umawag ni Miguel. Anay ko, magsakit di dyan ko. Agalagak nga tan. Di cellphone. Hello, Amira. Napintas aramang. Nakapuutan ni Tata. Nagsarita ka ba yan? Diyos ko, Isukay sardin mo kumanti pa nagdandanag mo. Anay ko, nasakit dyan ko. Amira? Aganaksutaksan, aganakaksan, Miguel. Ha? Amo ka din ni Nanang nagsakit din tiyan mo. Saan? Matmaturog kat mabainak amang riingkan ko na. Riingam ko ma. Ang mga luwag anak ka nga peso. Tapay nga sakit mo itong tiyan mo. Madamdama. Iturod ko pailaan. Amangan no, dalang nakan ko na ikontra. Ngam no saan latang agsardan. Ringag to ni Nanang. Papanam, nakarubot ka manan. Kat kasangsangpat mulaan. Mabana kijay po ni Raria anang ipananda ka dagiti bangkay. Dagiti awanan gasa taman nalon. Anya ti aramida may jay. Kasaritak ti manager ti po ni Raria. Anya ti ibagam. Kan anya ka di ti planom, Placido. Baga kasyak ti makam mo. Iti balsa mo dagiti bangkay agraman kawas kanlongon da. Awan agam. Nakalagastos no si katimang ibaklay ka dagiti imbagamani. Sana bali. Sana personal akwartak ti pangalaan. Pangalam nga ro. Mayura ket ado ti kikbak ko Agripina. Ket nugas kasano amang ano package deal paikid din ngay tulag ko iti manager tapno awan problema nagiti nagpasina. Kinasaritak ti may sa karagiti naka-duty a nurse. Ngay suda pa ilang ti mangkit-kita kumaka na kayo. Adda ka di papanambarok. Agawid ak pa ilang. Tagsakit ka no ti tiyan ti anak nyo. Amang ano aganakan. Anya, di mo nga rin may bayagan ng dagawid. Inkan. Wintatan. Ha? Ay, ado mawawang. Sige, subatang. Sakbayar mo ka. Wintatan. Ni mo tamira ti mawawang. Hello? Miguel, anak. Dakay mo't gayam nanang. Apay nga dakay ti cellphone ti asawak. Kumusta ni Amira? Naimbagan ti tiyan na. Iswa, di ka madandanagan, anak ko. Ano? Agyaman na ti Diyos. Ngam, ayan na nga roditan nanang. Apay ada kayo ti mawag. Agin tida, anak ko. Naimbaga nga aginanapailaan. Nung kasta nga rod, saan ko napatuloyon ti agawid nanang? Makamu kay pailang iti asawak. Kuwan, anak ko. Isu nga rod nga imawag taamangan no panawam ni abalayan dita ospital. Kapu iti naibaga itain ti asawam apa nagsakit ti tiyan na. O sige nanang, agyaman ak, iti iawag yun. Napanan ni Papa, Mama? Napanidyo po ni Raria. Kayat na kano ang makasarita ti manager. Anya? Kayat ni Papa makontrataan latan ti po ni Raria. Numano ti gastos amin dagiti naipan kadakwada abangkay dagiti mandalon. Tayson tulat ta kanon ti mang bayad. Anya? Ay na, Mama.
Nagado tinatayaman nalon. Kadakal lakit di ak kwarta ti parwaran ni Papa. Sana bali, ta iti kickback na kanumat ti pangalaan na. Iso nga pulos nga awan parwaran tayo, abukod tayo a kwarta. Kasta? Day tama ti pagsayaatan na niya, Mama. Waniha, ket babaan iti dayjay a plano ni Papam. Sigurado, ad-ad damanan a bumanglo tinagan na. Ken bareng kabaindan ton. Ibagaman ay ti doktor ka. Apalubosan ako na rumor dito ospital. Kaya jayan balay nga ituloy ko tagpaimbag. Tatang, nasaysayat no dito yung pala. Nang runa ka, kasapulan pala ang tisugat yun, ti masikaso. So adi kay kumagana tarumar. Kaslad, ada magsentirik nak no daklatan di tao eh. Unang, awan ka duayo ije balay, tatang. Dito ado ragi ti mabali namang kita kada kayo a nurse. Pimigsak mo tan. Iso kayat konti rumwar. No di mo kayat nga ibagan to iti doktor ka. Siyak nga raw ti mang ibaga. O sige, tatang. Agora kayo nga ron. Tayawag ko pa'y kini Amira. Sana na masapul nga ibagang palakin ko na. Basta kayat konti rumwar di tao eh. Wala. Bayan nyo nga ron. Tapadasik to nga ibaga, tatang. Baring palubusan na kayon arumwar. Anya, agpilitin ni Tatang nga agawit. Bueno, Mira, masikuran ka nun dito ospital. Kaslaat adda ka no dumagsan ti rikrik na ano agbayag dito. Umayak dita, kasaritak. Uray saan kan nga umay. Ay. Anya nga rutin na sayat nga ramiden tan. Parasag tulatan nga ibaga iti doktor. Ti kalikagom ni tatang arumaran dito ospital. Anya nga min ayat ipagragutan na unay arumwar dito ospital. Dito ta saan pa anaimbag na sugat na. Kaya't ta kano makita ti bangkay dagiti kakadwami. So ti pagpilitan na arumar. Anya mo tan. No saan na palubusan ti doktor? Sige, kasaritam to manan. Ipilit ni Abalayan arumwaran iti ospital. Kasati ko na ni Miguel. Ay, una yan. Di may mayat no ijay na kumapay laang. Tapno maasikaso anay bagdag iti mangagas. Uy, nanang. Kasarita yung tulangan. Ay, napipyapay ti ubing. Tano ipilit na ti kayat nakat mabalin mo nga ungtan. Ngamnula kay no bakit. Ay, sos, saan na mabaling? Wan nga rod, nanang. Isa ako nakita iti asawak, asyak ti makisarita ka ni Tatang. Ngam ko namot ni Miguel nga isuntulatan ti makisarita. Mala, bareng no palubusan to nga ruden at doktor na. Sa bagay, may mayat kit din no makaawi din ni Abalaya. Adan sa lugar na nagsardang iti batog. Sino ka taday ta umay asa nga ili tayo? Makitak dito eh. Ni Senyorita Chloe, ti dumdum sahag. Anya nga tati umay na ibaga? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.